petek boste premierno nastopile v vlogah Julije in to je za vse tri je to prvič. Kakšne so pričakovanja? Ful treme prisotne? Jaz mislim, da je pri vseh treh prisotna tista zdrava trema, hkrati pa verjetno prevladuje navdušenje in vznemirjenje, ker bo za nas to res ena velika premiera. Nobena od nas se še ni srečala v tej vlogi, tako da mislim, da smo vse zelo navdušene in v pričakovanju. Ja, jaz isto mislim kot Nina. Predstavlja ta predstava in hkrati vloga nek velik izziv. Hkrati je tudi neoklasična predstava in pa zelo pomembno je, da se ne predstavimo samo tehnično, ampak tudi emocionalno popeljemo publiko v to zgodbo Romea in Julije. So much. I think it's been really exciting for the three of us to go through this process together. I've learned so much from the two of them, not just about the dancing, but the expression, the way we get to jump into a character and become another woman. It's been an incredible experience. Can't wait to do it on stage. Kako pa je s tem, ker na premieri lahko pleše samo ena, ne? Je tle malo mogoče zavisti ali bolj gre za zdravo spodbujanje, pač enkrat je ena, enkrat je druga, kako imate kaj s tem? Ja, mislim, da tukaj ni zavisti. Predstave so razporejene enakomerno, tako da bo vsaka od nas imela enako število priložnosti predstaviti Julijo na odru, tako da jaz bolj mislim, da se bomo tukaj drugo spodbujale, si mogoče dale kakšne nasvete in mislim, zagotovo ni zavisti med nami. Ja, točno tako, kot je Nina povedala. Absolutely not. At least I don't think for any of us. We all encourage each other, and each show, no matter what, through the run is special. So we get to be ourselves every time. Yeah, it's great. Zdaj, Julija naredi dosti skrajno stvar, ne, zaradi Romea, oziroma večnih, no. Ena od zelo skrajnih je ta proti koncu, ne, ko pač popije strup. Bi ve pripravljene za svojo ljubezen, svojega življenja, iti v take drastične stvari? Joj, mislim, to je zdaj, jaz mislim, da v današnjem času je ljubezen tragična na drugačen način. To so res tiste skrajnosti, no, ki se dogajajo, vendar pa seveda, mislim, ne izključujemo nikoli možnosti, da za svoje ljubljene smo res pripravljeni narediti vse, ampak jaz seveda upam, da me nikoli življenje ne bo potisnilo v takšno situacijo. Ja, mislim, da ta zgodba, kjer prihajata Romea in Julija iz različnih družin, se sicer mogoče še kje to dogaja v kakšnih družinah, ampak se mi zdi, da je to vse manj pogosto, da bi bila poroka dogovorjena vnaprej z drugim in da se moraš pravzaprav odpovedati družini, da si lahko zaljubljeno osebo. Tako da mislim, da ja, takšnih skrajnosti načeloma ni več. Personally, no, but I think what's so special about this show is that Renato, the choreographer, really tried to put it in a more modern context as far as the way that we express emotions. And so he develops her character in a way that the audience can understand how much pain she's feeling that she would be drawn to such extreme decisions. So it makes a bit more sense to me then. Mogoče za konec kakšno povabilo gledalcem, da pridejo? Ja, jaz mislim, da zagotovo gledalci morate priti na to predstavo. To bo za nas nova postavitev Romea in Julije in predstava je res polna vsega. Emocij, kostumi so krasni, tako da vabljeni. Ja, pridite, poglejte si. Romea in Julija je taka znana zgodba in mislim, da si jo vsak želi ogledati in pa zdaj imajo priložnost, tako da vabljeni. Absolutely. It's a timeless piece of music and story. It drives me to tears every time. I'm sure people will love it, and it's worth coming to.